Он үс кармическая чыгалах боллахпытына кайдах оны проработкалыбыты. Бу он үс чыгала число бесконтрольности, разбросанности ден олата брастуйдут эттахпитне ыгыллаас боллахпытынча. Уруккулах путугар наха ыгыллаас эйппит, кайдах тасаахаламмаппыт, тугура ситен урботохпут, жоңго куханнык сыгыннаспыппыт, онтукабыт боллахпутуар келен биһи олохпутун бартын ыган кэхер. Тугура хатыгын, тугура уларда хатыгын, быхара хатыгын ол кентен харазу мекі халгалар, тугура ырахан ситуациялар, быхарылыбат түгенне келе туралларда постоянно негатив. Олата биһи бу карма бутын проработкалы иликпиттен. Кайдах кынықтақпыты, бастығы очарат сыл бұлан хурнуықтақпыт, сағыланықпытын нада. Бастығы очарат төбөбүтүгер, онтон тулалыр, жебедиттен сағылан, испедиттен хағалар. Онан бұллағына бу 13 чыгыланы бәхет проработкалы қанада, сыл бұлан турорынартан, анализтан артан. Олықпыт кайдах олар ені хәрі, тупсаны хәрі, тугу білдігіні, тугу ханы көрдігіні. Онан анализты үйеренен, дневник бұлан сыл хомыр үйеренен. Онна 13 чыгыла АКТР фамилиятыр отчествоатыгар барды деп перебеккеренин. Комментарийга хүрүйүн.